to? Šta je to? Kaži. Stani nilski konj, pucat ću! Otkud nilski konj u Bosni? Skin se god da te ja ne bi skido. Od čega si ti, brate? Šta je džebalebatoru jedan? Mene nazivaš nilskim konjom. Mene su skovali u parlamentu. Da od vas sirotinje oduzmam sve. Da vam naplaćivam vodu. Viđaj koliki si bazen razvalio. A došli ti je vode sam Marko 80. Ja sam skovan od čelika. Mene su posebno skovali u vladi BiH. Da naplatim režije od sirotinje. Od mene nećeš naplatiti Marko 80 vodu. Nemoj, brate, više tuče, oti Marko 80. Marko 80 si prošli put treba odnijeti u predsjedništvu u platu. A će PDV, gdje su kamate? Šta misliš da će ti za Marko 80 oprostiti? Ova država će ti dušu uzeti. I srce ti ščupati ako treba. Naplaće ti ovaj zrak što dišeš. Gdje su ključev? Eno, brate, tamo bicikla. Nemam ja auta. Ko si ti? Jesi ti lugar neki? Ja nisam lugar, ja sam terminator. Došao sam ovdje da spriječim krađu drva. Ovo nisu tvoje drva, ovo su od ministara drva. Kako ste krenuli, ministar neće imat na čemu jance peći. Ti možda jesi terminator, ja sam 100% bosanac. Meni ništa ne može. Vidi ga, još živ. Ova naša vlada ništa ne može napraviti da valja. Neno, jesi ti? Ej, ubio sam boskog terminatora ovdje u šumi kad sam kupio drva. Ima u njemu 20-30 kila bakra i ima železnu tonu. Koliko ja mogu dobiti para za njega, dođeš ti kombijom po njega da crpaš ovo železo? Nisi ti mene ubio. Mene je ubila bosanska vlada što smo stavili programator od veš mašine, gorenje.